Temli nimetler tuttuk. Rahim itiniz. Hayırlı iş, hürmetli konaklar, balalar, endiyeniler. Bugün bizde zor tantana. Hazır sizin olda balasına yürüyüşü, soğubiler selamlayın. Kızım sardiya, yugar kildim bundan maktubunakım nakiyat. Maktubutip giyindik, bugün benim yekil, sizle kulaklar, tapanlık takiyindik. Bugün bayram, bugün tantana. Bizden kurkan bakışı aşıla. Yürekte de rahmat seslerini, komentörlerini ağla. Rahmat abay apalarga kurkan bakışı tüzügensiz. Nenim olay hem kızlarga matur bulsun digensiz. Abiler apalar sizge zor itirip rahmat. Şunday bahatli. Bizge onda bik rahat. Balalar, hürmetli terbiyeciler, tüzüşçüler, beride katnaşuşçular, son bolsa da on bolsun deylermeli. Ona göre bize neybetlep sifatlı edip tapşırığa tırıştık indi. Çünkü işin bituğu bilen bitken idi bu balalar bakçası bizden. Ona göre zor işlendi, 9 milyonluk işlendi bunda. Birleşi elim balalar bakçasına gittiğinden, birleşi bu balalar bakçası için gitti. Bu prezident programımız, rahmet kanişti prezident'e. Bu programımız olmasalını işledik. Şuna göre şu haftanın şunu bizep duratırgan Mahabat Zdaniye barqa keldi. İşe de ibat yalay. Biz endi bundan sonra vaqtda gün sayın düştük. Jalalaga ibat samay qalamlay. Bizning için kuxnyasında kere remont yasaldı. Şulay baqaş bizning balalarga mında ne bulaga tiyiş, oңайлы bulaga tiyiş hurmatli ata-analar бар, bu balalar baqşası kerak. Bu indeliklikten bizning maktab baqşa Былтыр шигәнәләр уканы, бияlallar bilse әҗәкүлләр укыр дип торабыз монда. İsәнемен булгаясын, хөрмәтле балалар, хөрмәтле ата-аналар ширләмик, үз-үзебезне саклыйп, бер-беребезне саклыйп, İsәнемен балаларыбыз исән булып, шушында уку елларын сезнең белән төгәләргә ясын. İngilnavapış kelgan qonaqlar, әти-әниләр һәм инде әлбәттә безнең сабыйларыбыз, балаларыбыз. Бүген инде бездә зур бәйрәм, барыбыз да сөйнешле, шатлыклы хисләр белән йөрибез. Çünkü indi kapital düzüklendirilen soň bizning yanada bakşabız işli başladı. İskitkiş matur hem tanımaslık buldu. Biz indi büyük zor rahmet etəbiz Respublika jetekçiligine eligi programını buldurganına. Hem indi şahsen özümnüm isimden, ata-analar isiminden, kolektiv isiminden İngilnavapışqa özümüzün rahmetlerimizni jetkirəbiz. Bizning indi programmadan tışta büyük köp işler işlendi. Kuyma kuyuldu, trotuarlar jeyildi. Әлі ол бізге бұлай кетіп, холодильник білән плитада беріп қойды алдан оқ. Аңа енді бек зор рахмет. Түзуші ұйышмасы Алмаз Геннадьевич жетекшілігінде, Алмаз Геннадьевичтің өзіне, һәм енді әлбәтте аның жетекшілігінде эшләгән егетләргә өзі біздің бек зор рахметләребезне жеткерәбез. Коллектив малатсы, күн демәдік, түн демәдік, шимбә демәдік, якшәмбе демәдік. Бек зор рахмет кызлар, егетләр барыгызга да. Selam. Yanda bağlasana. Sizge falan nasıl? Bana paradan indi. Biz anda sağlıklar, vatanalar Skoktan çıkartılıyor. bu ne kadar da sağlık koyalmayız. Bugün günde onda kontrol edilir diyor. Bunda ki yürütçeler o kutka niye otuş olarak diye baytasım ki. Ama lakin kilişe kabul bitelim. Eğer de dürüstten de bana biz anda mina bir şey anda saladı. Klub nukiri balalar arasında kim ugatava var. Bana min aldım bitin danıyorlar. Balalar kim ugatava olmuş bana da klub bitsat diyeliginde. Bitsatta hatta min işlerinde salgan yerinde de. Orana da ibat tuğranın yollarında ana şitaylardan işlengen bitin bir salga şimdi bitsatın salga diyorlar bizden. Noyda qarib men bit dogma tugul. Eğer de dürüstten de tan balalarni orta eken bir maktab bulurmayana tugul. Eğer de avtoza pretenziya bolsa, пожалуйста, to'g'ri menga shag'al bilan aytganda qishkana minus 30 gradus bo'lgan. No'ng dekinlar menda bir allani bo'lmay bitadi. Bo'lganda endi boshqalarni o'sha grafik bilan malari kuylar sizin bilan birga fikrlashib. Bunday shotlar bo'lib shuni bosh tutib, ishul tigi jimirlam degan maktabga balalarni mening tağasım kelmeydi yaşım batırdım ben. Oğlum basit точкасында кетешек балалар. Именно по этой көпленешеклері. Потому что ол әжекөл расширенный. Бір бала бұл башта, бұл оранда бір бала. Ол балаларны жерде
Жеп жүрелме, аны бір Вот в чем причина. Yok, навигация бойынша бит нала законға туры келген аланы стоянкадан алып берген дейсіз. Стоянка именно пайдан стоянка менен назначен. Хәзер ашамагында. Мәктеп сапаты болу пайда. Атып беләм. Именно bir точкадан гына балалар китәргә диясен. Алар бит мәктәпкә килеп күнеккәннәр, может, шул мәктәп янынан алып китә торган. Актарышка йөрүп, бүгенге көндә актарышка йөрүп укый торган класслар магазин янынан, зиярат янынан китәләр. Ансы однозначно. Менә бу 1-нче класстан 4-нче класска кадәр йөргән ул балалары кой җирдән автобусга менә шуннан утырып китәчәк, менә шунда төшеп калачак. Сен ничек тәкъдим итәрсең? Берәр бит ата-аналар. Раз шундый темага килгәнбез икән. Әйдә мәктәп кырында алайса, әйдә мәктәп кырында иншалла. Мәктәпкә барып килгәннәр бит инде. Шуңа әйдә мәктәп кырында куябыз. Автобус бит турса әйбәтрәк булыр инде. Кәйинде менә аңа иң әйбәт, Даниял бина директоры монда бит инде. Бала көткәнчә Иң әйбәт Ninne koyup inne kirek ana atapana direktörü çağırıp leysen. Eyde in tele şonda eybat şoförler ninne koyup avtomobilini koyup duruştan da bu bit bilpamayım birinci klaslarda. Bu saat neçədə finişə? Yetmez. Şuşkana bitkindi mi? Şuna göre bunda asabi şoförünü koyup tege birgene balаны da davlat spesiyen tutuşturup balalarını şola ettirip eybat hizmet göstertirganini koyarlar gerek. Duruşan neyken. Şuna göre mektep kırında jıylayık. Eğer de tağın nerselerin nifasını nirstırayı bitiken. Eyde tağın diyorları silaşa dikirlaşa olur. Yıldızlıklar vaxtında avtobus bulmay. Yıldızlıklar bulganda avtobus bulmay. Balalar da, ulular da ne verilmiş? Balalarını kitirmək üçün dərəsini dürmək bilen satmazlar.